Bonjour, bienvenue à cette capsule qui nous présente des intercomprensioni entre varietà di patois. Perché non siamo più d'accordo, souvent quand on présente des patois, nous sommes toujours prêts à souligner les différences d'un patois à l'autre. Si c'est des superlets, il dit un paese, ou cette parole, il est pas de nom. Non, nous disons pas paese. Il a dit giù désordre. Ma sappiamo bene che il y a ceux qui disent plan et ceux qui disent pian. Il y a d'autres qui disent blanc et d'autres qui disent bianc. Il y a ceux qui disent fleur et ceux qui disent fior. Il y a quelqu'un qui a perdu les tuyaux de la machine et d'autres qui ont perdu la clé de la machine ou la clé de la machine. E che du charbon, per esempio, che empleiamo magari lo zottan per dire cerca di vianda fuori quando facciamo un picnic. Ebbene, il y a ceux qui disent lo charbon, ceux qui disent lo charbon, d'autres magari in Savoie qui disent lo charbon o lo starbon addirittura. Ebbene, sono tutte differenze che non rendiamo conto che esistono, ma che sono un po' una difficoltà, sono un po' immers all'intercomprensione dei gens che prendono in patois, perché le gens qui sono abituati a prendere patois, ci fa un po' troppo di problemi, ma di che magari è utile delle cognette davanti perché capitisse un po' di voilà, des difficoltés de compréhension. Per esempio, si vous allez giù per la borsa Valò e vous sentite prese magari desordre, vous pourrez faire confusion avec des autres. Ma non, attention, des autres, il y a une baga e il due giù, des or, avec un R, il vous deux su. Pourrait être un problème. E poi magari se vous allez fuori della Valle d'Euta vous pouvez prendere che magari vous avez des problèmes en bugno e le gente vi comprendono un po' perché la parola bugno è difficile da trovare fuori dalla Valle d'Euta. Più facile trovare la parola orecchia. Poi se vous décidez d'aller vous fare un tour, il faut si comprendre perché qualcuno dit partant e d'autres ils disent modin. E il faut sapere che moda il vuol dire parti. Vous possiamo prendere des temps de baghe, ma il y a des gens qui prendono des temps de choses. E allora il faut, abbiamo conosciuto queste parole per bien se comprendere. Voglio dire, les gens qui sont habitués à prendere, et surtout pour moi qui prendere in famiglia, ma fuori, e magari anche fuori della comune, sono abituati a queste baghe. Ma voilà. Prendere di prendere patois, ma qualcuno lo parla, lo patois della zona franco-provençale. Qualcuno lo divide, lo patois. Qualcuno lo barzacchia. Sono tutte delle parole che è interessante di sapere che esistono. Ma voilà, la coutume, l'abitudine di prendere in patois et vous fait dépasser tranquillement cette petite difficulté d'intercompréhension. Et voilà, merci d'avoir écouté cette pilule et à la prochaine.